Oma. Lurusan ni Hawon. Lurusan ni Hawon dapat balokan ni. Pasti kami kisah kutusan. Lurusan dia durimu. Nama gua So lo. nari. Siakan ni sa duharo. Aba saya nga ko siya kano siya pura tau. Ay kami Hawon mangato. Barang nai. Ay tari ko ni hata ni baka ro da. Baik, baik ma. Odo. Lurusan ni Hawon do perbalokan. Dan kami tusan. Kang boy. Bakit iso do perbalokan ni? Ay kay be huro mga tus. Siguro. Anong julok ko na matanong. Bisa di ko to. So di perbalokan ni. Wah, sino apa yang mulai? Bah, naroon kamu. Ay ini ngebuat asom mo dunia lay ba? Ay mga lupa na pinada dari tomu di jauh. Disuruh mo mga lului asom. Ah, ya apa lo raw ya. Ay apa buat Messi. Ay siya na isi. Na malamu ni mabuti kamu. Sedia gura karo ba buat Messi. Ay ajak taru suri. 5 biji pinyan lay ba? Ay uti mai. Piga ay koro si pinada ro. Sa ikor do. Atong lay ma buat maleh. Rakpala habi. Na malamu ni mabuat lay. Ako nama pinada do. Na malamu do na mantak lay. Olole. Mula di perjulo lay ba? Mahubo lay ba? Tungga ni. Baka sayo roy. Ah, nga sabi at tungga ni. O pinunhulasan nun ng ulo lubin nun. Pare, pasas hera na sung nadarulang tanong mo ni. O pini, do jahe doon. Jai, Kung nahurang-hura, tangi pa isang. ay so ni malay. Ay hepet pesorok manor pupu. Lagi so hari on pereko niya maron. Ay tamaot to harus duwe corona on. Ay bedang na lomor wakku songon jumau. Alay, so ni majo keraan le. Ay maraharo, seni usahon to. Babi dua do togel, tong lang dapot. Bamarsikete rin ba tong do. Berat mabuat sabi. Ay abe, lama sutu lama web model. Imo siya doon ati tungga ni. Bulong nga sa unido ko tungga ni. Bebe, madohon be. Kamu lihat tenggane ya. Ali hunay lay. Iwa kamu asa mga lupa pinarah mo jebu. Ada tarpay man nun ito jebu. Wah, itu tuh ate. Olo. Ay dang namang usir raw lay dang namang urayaw hamuson. Suruh taruh kamu masuk asomi itu. Biar tarpay may mani jebu. Tama, langsung ni tunggal ni. Perjulo mamula tunggal ni ba? Oh, dang namang usir raw lay dah. Oh, tunggal. Anggo ngay taruh kamu no mulak kamu tu sembuh sedang masalah yaw. Oh, tunggal ni. Mana perjulo tunggal ni dah? Oh, lol.
Bah, laro bang. Bay, dia meluma kita dulu mangat eh. Oh, sama ita bang, ibu nani utian. Asa songon na labok. Ayo mau sa memang. Ah, beta mah bang. Apalah haron dia bang, Jumau. Ayo peda simi suku-suku ah. Adang gua bereng lugusan ni ba. Ugasan dang gua berengon. Ah, peda. Iyo teh. Oro ni ani. Angga tadulang nih. Ya so tarulang no maingon. Ah, tu roda pe. Narga no main naik sudi. So tartur we roda no main. Tolo roda pemain. PG pingamelo selos nih. Ai itu pupuk namanya bangi. Nasi boto abang saya dia no main pupuk. Saguri. Bah. So ngar deh bah. Nargan. Ah. Ya habis itu sih bang 3.000 tahun. Aku ni jo teh. Ai di depan belokan ni. Angga orang ini mau tahu ba? Nian, bani. Banon. Oh, lo. Omma baron. Bah. Abi tak bereng jo. Jadi ya bang, Om apa atas ini perbolo patai. Oh, Lo banomma, siap banomma tusan. Ima punan ya bang. Siap bano tu son, ima pun aku. Ai dulu dia buat apa nak ujui dah. tang mungkin. Ai geser hon. Ai biasa, mau geser-geser. Ayo pe. Banon. Ai banuang namon. Bahasa banuang ni Tang mo. balamon. Dati ko sa perbalo kamu. Bereng dah. Sada, 2, 3, 4, 5. Omma. Ah, lurusan ni hawon. Lurusan ni hawon depan balokan ni. Pasti kayak bikin keputusan. Urusan dia durimu. Ba umma ni. Au na ipuka babayan di babua tu au. Ado. Sebana tusan itu bagi kamu. Seno tuson iba bagi aku. Sedebo to. Pamla maloko. Baidu lai babua baba tu au dah. Nama gua lo. Sonari. Siya kangani sa duharo. Aba saya ngaro ko siya kano siya pura tau. Ay gabi hawon mangato. Barang nai. Ai tari ko ni hata ni baba ro dah. Bayi ma. Odo. Lurusan ni hawodo perbalokan. Nang gabi tusan. Ah, gabi asing doon ay gabi ring hawon mangato. Sabala ko masya kanan. Adak so. Aron betini bawa nahinan. Ay Nang gabi ho. ayang ko sa tu si watu si di. Jadi ang ko masalah perbolokan do ngai babua mo na jolo. Sebano tusan mo kudam. Ay rok pada iba lagi kacang-kacang be. Tang boy. Bakit isodo perbalokan ni? Ay kay be huro mga tusi. Labi haro. Pokoknya kung isodo perbalokan. Yan. Ama lurus deton hawak tuson. Ikaw horo. Ading jolok ko na matanaon. Alana ning mas tentara anak ko si Cordias. Bapak itu coba, dia bang. Tapi si kupir ka bang. Hidup di mana? Gua pindah taruh nih. Para palau kau nih. So ngono. Ima tanaw na dibuka bapa na hinaan. Ima na di sorsor garong. Ungay bay bapa batas na perbagian. Alai Roma bangon. Ikon lobi setanonei botonon na ima nang sigarison. Tinggi gari si mana urutan we?
Ay mapadok niya bangon. Jitu hana gari son nai. Ay lama masuk tertarik na si Cordia son. Ay Anak na siya kangani. Geleng mo. Iro, ayaw ni. Saya rasa yakin daw tatara ba yo. Ay jugo na sa mata. Ay mga lalo tua ka paruh tahun. Ay di mo masuk tatara so. Ah, saya rasa yakin daw. Jiro na pala to maben songon na mas ko. Iya dah, so ini mana main mo. Ay nuay songon de. Ay mulun waing do apalagi dihitan waing kan natuto na perjolo. Mana to na sida membagi kaugasan. Ay tikina membagi tanoi haro amang buru na hinan. Ay dak karo dong manangisi na mamerang di si saksi manang naburu muna manang naraja huta dang arong diwok kamu tu si. Oh, arung bulu ba? Ay mah, apalah kira mo bisiro. Ima nama araso ko tu si. Ali olo dong wangi. Ang warau tu si naing. Isiro. Pa Joel. Lu di. Jumpai masuk turu jumpai langsung. Araho tu si. Asai mana pa torak ketua bang mi. Apa lah orang pikir-pikiran mau tu si horo. Iro aja. Berarti waktu doro kamu bah. Ay 3 meter horo neng dia albak abang mi tanong. Oda iso ninna. Ali yang gue perkirakan arung 5 meteri. Lumayan ni dah 5 meter. Airo ni ngoni. Ale gue ni rohani abang amma. Ale yang gue denggani mana roh tu au. Madokon. Bah. Lenok kudu ba. To emak. Songoni may mulutung peso neng gabelianom mo alias atur takas di dia tanoi. Di dia perbagian mo na jelas nung ngariba parabolokan ni na tutuwe yamang buru nahinan na jolo. Ima, pajoeli marah buru mo na. Tapi mana patur aku langsung. Ano pala pikir be amin mo jodok mojo. Arong rebesan na tulut ko na ya, stro pahay ni. Ali bah ura. Pas mo na duk mo ba. Atok sugut. Warah mo jete. Imahan arah om masuk. Oh lu deh. Perbuahian. Ringgani ba. Ima josu warah bah. Oh larang mangalo mana tuh hula-hulana. Nek ko nalasak. Kadang dah ba kemana di bemarpu. Elek do marburu, mardong tubu do mana tayo ho pengen piga galas mo dinupo. Sa tong galas do be. Iyo tayo masih bata. Ayo masih bata. Ay iri wala na pagurok di minum habe. Nama mikiri ya haud daw. Mikiri tanong na perbagian. Tema. Ayun maya. Halo. Tora. Aro rebesan terus pahay bisan noni. Ay sulong manangi sa robe. Ay nga sabi niya non ay so ina mapikir ako. Ujupai masuk juga faburun nabi wajuili. Asa pada takas dua bangan. Ngering gani. Anak gabe bingung doon main. Jadi ro na tutu, na tikos tadi kok di parbalokono. Ay batang ni haywado, manang na bano. Ah, alay. Lo mau pa ima jo pa Joel. Ina may. Bah, nang loro lai. Ano tunggani ba? Apalah tunggani di Johor Muro tu son. Ay sono da balay. Ro tunggani mo ni siya kangan na tuari. Jadi lau jualon nai natano nai. Lau mengalamar si Cordias jadi tentara. Alai dang oloi mana parbalohani ikut taba 5 meter nai tuson. Pas madi hawon iman na batas ni tanona. Ayapi gabi hera na memerengi. Jadi mahuhoro tunggani. Ay kamuro na jolo do baba nahinan nama boto tanoon. Jadi husuk kum majoto kamu. Idia do sa sitong na parbalohanon. Ay manay kusuk kutu kamu ima sa burok kamu rotu so. Mula tayo matunggani. Kada ma hape hamu hula-hula na labo marroha.
berpanukul do pe hamu tu hami boromuna. Ale satta bitungkane ada orang sohbat orang na hubo to. Siona sonari tungkane kalau naman nukul-nukul do di paduhakku dang nagay patohani. Jala dia na hubo to dia na hubigi ido na deng tahun. Mulai dokot tunggani siya kangani ikulurusan ni hawon na parbalokan salah deh. Mak, Anggo na sitong parbalokan banido tunggani. kapas may. Atok sonom may. Le. Kata kasamu majuan non tutungani mun siya kangani. Bahwa parbolokani ibanido. Satabi tunggane. Uilala mulo holanau patakas tu tunggani siya kangani kurang pas do. Mulo niyan matong do hamu. Songonom may. Le. Jupa mahita iko di Pak Kevin. Asarapak kita makatai tu abang lau patakason parbolokono. Adi ka tunggani. Sugot mak. Sugot. Olo. Asa pastina makatai hita tu ibara. Olo tunggani. Nuli tunggani. Beta mak. Le. Jadi gua orang kia. Ngata jalur habe taring utu tanoi ukuran tanoi. Dang na upurat tano na siya tao noon ba? Parbalokonon. Wah, masih perbakulan ni saruba di. Ah, sonom may ba? Tapay mapamurat ta. Pa Joel, Masuk na paturak kondo. balas di tu tutu. Asa tingkat-tingkat kita. Jalay mana do na jolo na maboto. Sungod dia tano tarik-taring ni natutak taon. Bang ada dinggan ni. Boleh mana hani bote mando. Engko taring utu tanok yang memang. Ada itu dah. Boleh apa ni dokon ikut terima doh. Boleh gabe mau kero-kero na muse. Oh, Tolong tapi mah sonari rokok kan? sonari rolo di mana? Nah, setor dingga-dingga tutu ba. Ah, ngaro belay. Wah, ali lingan alay pa imahon. Berapa hala? Ale, basta sa mga nalilig kamu. Ah, biasa maleh. Arong nakisotik ka urusan. Itu sila mak. Sono dele. Aya sa takas do. Ibu tua bangon. Sono dilo parpiak ni parbalohan. Tering-tering na dua-dua. Itu lah maksud tu asa huju. Lae, produso. Ayo tutu ba. Takas sama coba gua jo. Asa ibu to hami. So dia do tasingok na ukuran ni tanoi. Buat mahulok ko natin. Ano yun? Ang dalawang sobat orang. Tayo majo dihamu tungganik ko na dua. Burak dolah aku niya paturak ko ni. Ay hamu na ba hula-hulak ko do. Ano mo nang porsiya do hamuan nun. Tu hatorangan nang pasahat. Ali na huboto. Kuhatahok pe. Ayo matong dahala na. Kamu ada dua dengan di bapayan mengukur tanoi. Jala hamu do saksi na tiki pengukuran ni. Takas sama bawa. Toho de tunggani. Ia bolo tanoi nungaing. Nga dibagi dua alat tulak na hiyani. Sada bagian may tusabula hasudutan. Sada bagian tusabula habisaran. Halo, Jadi di sabula habisaran maanggo siap kangan. Ima di alat tunggani. halo. Jadi bulu masalah parbalokan ni tunggani. Pas doang goni dokon ni tunggani siap udah non. Bisa di butuh. So di perbalokan ni. Ay Bau, do urang itu mangalo juga bang. Jolo may foto orang yang mana juga. ay do tad do narahay do tulangi mangkurutan no itiki ada orang so dibagi to hamuna dua. Jadi alani do takas do yang kuboto. Pas do na dokon ni tunggani siap udah non. Natwari ngasini hami jalan mo patudu tutunggan yun. Oda ni dia parbalokan. Wah, ngarepok dia. Wah, sare. Ay nga kataya do. Ay menurut tanoi. Bola tak ni perbalokan ni non. Tutu nga orang tanoi. Dang na olo ben penur tanoi be. Manuhor.
Bah, dang boy sunguni bah. Ay ku tanokku. Ay, di kota bener 5 meter. Kurang menjadi non. Adang boy bah. Ay ang ku tano masing-masing mah ako na yang jual mo di bay jual. Bay urusanmu na me. Kamu nang kami sunguni to. Atong ang gusto ko niyang giya, siya pangiluan. Mangelek mawa. 5 meter perbagyan nami. Asa buhi ganis. Tanoy. Asa tulus do sita-sita ni anak ta si Cordiason. Yang gusto mo ni do mo. Mulai na turis ada pe iman yan. Alay behama kita asa marsada. Lau pabalgahon. Asa buya siya gelik taon. Alay abang senaing do hubiring karas. Senaing do roham parwaho. Setai maju tunggane kintik kinalawi hami tula dangi nama mereng ladangi. Song narong sotik holso ni tungganyo memang maksudna jadi manon tentara si Kordesi. HP tikin apa masuk koni memang tak nama kepengi nalo hak KBAB itu si do tano ni halak tungganyon. Tergaris tu si buhadu haduan. Uru ni si Kordes do haduan akang gini ida masuk ni saya ada maksud ni tungganyon. Yang giya mah diingot. Anak teh haduan. Buhi di rubi ka. Mo taring utusiro. Maksud to bak songono. Eko pataka sunya bang dah. Ya haruan. Aku jadi mana imo tonggulo akang imo. Ingat ada marutak kita tu bapa udam. Mungado tergadis tano ni bapa udam. Ala neko jadi tertara. Ang yang giya, upoda upo anak teh to. Bolo asa man jadi mana non nagabi taray. Ayah be tongro olong waktu nomor ali nak be songoni real be awak asal majadi si Kongres ke tentara Wala timang giya ba dilabas ni Roami. Atong murusong ni labi na musugot eh. Asa lubi atus perbalokan ni Tanoy. gue bang holo bang tapak mahita do layon masuk Nauli tunggane. Labi ta masuk tu si. Rade pe masuk tunggane.